Nipa binum wa Ghana ha o ma adwene wo fom pa. Kwaku Manu response to you. Oh, na sanya se obi kasa na jesa na adwene wo soro. Enye manu na mrebo beka kire se Kristo som enye kwasa wo ye makeup. Wo gina hair so. Mimi onipa bi wo ha o kama samu a mfi uda. Pa che se Kwaku Manu na adwene wo fom. Oh, na sana adwene wo fom. Oh, how? Ma me dan Asamoah. Sa wo su ye gidi ni ye Kristo ni wo ye evangelist a wo ka wo twedian po Nyankopon asem dia. Ade me ka wo se wo ya afom kwan. How was na wo se bra na adwene se mafso no so da. Abeku, uba media ni mu na adwene wo fom. Abeku na adwene wo fom pa. Oh, David. Mama me platform na adwene wo fom nti mama nka Ghana fo binum bebre so a omo interview bra de so so adwene wo fom. Evangelist Dina Asamoah yeselede ama Christ mami wabobo na adwen de akire ya yenua be ma Kwaku Manu kire Bob Ziga se na adwen e wo fom na ne nyina no eye eduadu akwasi Boateng eye papa yi na no da no de beto abonten kire mu se sisi e de obedi ni de obehye de ode behwe ne mma kura ye den tese sika no kura no ebi ni ho watete apansam na eno enam so de na de sere beto eye abonten no nso no Ghana fo no e ka bibire na kuma e ma sofo baako e che ne ka eni esika pupu twitwiri di a ye de e ma papa na enyi sika wa na eno didimu na Evangelist Dina Asamoah de na no beto papa yi asem kire mu se eye akwasi Boateng ka ye asofo edi amani papa yi mo mfa anye ne private car enkunkun endem e wo 7 intwa ne nsa e wo 7 papa yi na eduadu kwasi Boateng emfa ka ya papa asofo de ache ne onfa nye wuba se ne obenya mfa so obenya bibia tafre no kofi ogbomo wonka oni wo ba yi papa yi mfa nye wuba na bibia ntumi nwepeyo na enye sa no de be private car no de be yakasesem se ne me dem agege atwa 7 wom na petrol osambe sese Ghana ne mama ise oni eye akwasi Boateng obi ka kire no na eno nam so Ghana fo kire mu se mama ju dwu wo odwie bo papa na eno na didi mu ma Bob Ziga Kwaku Manu de na no betum kire mu se mama ani e friend Evangelist Dina Asamoah nke enum no se oka Nyankopon asem ne nkwaje asem pa wo eye ka mu ne monten so na enye mama enye sisi enye sa na yehu no na Kwaku Manu kire mu se mama ne tebia ne ye bia se sama chese ensem bone ensem chese ensem a hu ni fazo kora na mama eka ene Kwaku Manu nsem ni bi enie Ma me dan Asamoah. Sa wo su ye gidi ni ye Kristo ni wo ye evangelist a wo ka wo twedian po Nyankopon asem dia. Ade me ka wo se wo ya afom kwan. Kosisi ade o kanya me asem biem o ya ma sebi politics aya wo de si Kristo na wodi wo simpempenso wo ba bi Nyankopon de wo duri sebi o nyesa wo ye business woman yo nyesa wo kwa asori keko wo ye evangelist wo wo nya ntuni ba ma so ho tere wo na wo kase wo ton force na wo kanya me asem no ton force wo nda ma be fa Nyankopon asenye na sim ko ho wo ka wo nyame asem obu de nyum to e kire nkonfoma mo di Nyankopon wadanse ama nyamesoma ya kono wo preach gospel no aya mama mu remfi se wona wo tie mu dodo na nim nyame ba bi wiase aduwi wona wonim awurade no doso na abusuasa na nsem ne ban no anye Evangelist Dina Asamoah de no kire se Kwaku Manu se bi eburu se bi mbradu asapa akola no papa no na dwen e wo fom na enum biem na Dina Asamoah san kire mu se abegu agrizanta na doctor sanka ne din hu papa yi ono so OKFM so no na dwen e wo fom kire mu se presenters journalists wa mo ne eduadu kwasi Boateng edi nkomo nyina mu nyina madwen e wo fom okan we e wo ebra no wo United Showbiz UTV so na abusuya yenya mu sia ne nkohwe video ni bi emra ne ba ya to aso before e be kwohwe video ni bi e de aban mekan fofosua papa bi hotel and restaurants e de ama se o ama no ne o dwendwen ba bi aba Ghana obedi uti e beto a fu ani kire mpanimfo aso ye hotel papa na esi e wo eye nkran Kumasi kwantempo ne so e wo kwa ho penso ene bibia wo ho bi ene from klenklen to krankran udidi ni udware na chese wo baba ho massaging place nyina wo ho a e wo fosua papa bi hotel and restaurants a okwo e do abusua kwa a bibia betimi awie peyo ene ye party upe bia ye kese pa e de ama ohwa ye yie no anase bia ye kese pa de amoma da ama wa ohwa ni agea fu ani kire fusua papa bi hotel sanso na upe bia ye conference nso apartment nso no ni nyina bi e wo hɔ a ye behwe ene wa didwa na bibia tumi edimu omo numbers ne da screen no frem panimfo testi wo WhatsApp yo na bibia entumi enimu abusua yenkoti Evangelist Dina Asamoah nsem ni bi emra Yenu abe makosi Boateng nti die me kan ne se obusa o se ya chane niama bebe na me kan se ma hu se ya chane niama bebe na ka bi abam
nti nka me de menya nka ne car no onfanye Uber because the entire me can say onfanye Uber ne say enye ne bone so ena ma me can say if you say na sa problem ya di kan aba ama nkrofo aboa no na no de ma ante se car ba em enti second one ya me hu say ya che ne car no ena me say onfanye Uber onfa car ne wo mu no enye Uber na de enti ama me kan sa ne say yehwe enua be me ya wose niema mu ayedin ama no na niema mu ayedin na obi a che car no so ka so de be ye private car petrol sika car ne be say bi a de be ko ayi servicing ba saa eno so no sisia no onya adwuma anase nipa na o sese wa fa wo mane say odi wo mo eko school obehwe wo mu nyina no ntimi nsa nko no ngo ka say ka na ade ma me na say na mami sika nko ya na mi petrasa na sa mami sika nko to do minim se ne nipa abo ano de ba na mi nsusu yemu no minim se o o ye se ne e ka no investment ana aha wo ye sa de na ebema income asaye den aba one ne kasa ne CDs na yina no oton pen drive no me maton bi wo kaa musa wo ba na mi preach kaa mu a me obi a me pese de bia no ese ewurade ma me come anim ana se the bedroom baby no me obi bua me kra me enkoba se me ka ne so ana bi bisa send ye wo me pa cho tie one me ni no pa yi brother no na me preach wo dwakese mu ti no oton force inti brebi mi preach an obi be ka chem se wonu ebe ma bi wa ha o se ya obedun de according ba inti o se ya o pesenka wo preach ya obebo obetonwom na me na no metesu o ka se wo jeje collection a obi a wonim bia nim se mi preach ya na mi preach ni ka mu ni dwom no se wan chamade ya because na nim se o je collection kra ye bone nti na wonji collection wo mo ana de ba enti se oba na obebo a obeka nyame so asema wo wi a na me mani bi okay and na person so na o mani bi na na me person me di free na me mani bi but asamba na se enipa no ebia ankoyi ama na problem so be start say and enti na no me call engine na me ka say Satam yen twen you satam no oye akwesi boate na yenim na na say na ondani music no antonyom no ton force na satam so na so start na menyom ayi wona mani agina waba okay and at the same time no oti ayija na ya asora masora me call ye e wa ayija na me ni ba evident me koda asore dem nti eche ya obehu se onim mi dwom a me ba ho nso ba beda no otisa me bom pa ya me bom nsam ni ade a me hu a otimi ba me nua ba me pese me bebo me beye rehearsal because no pese ode ne nyom eba miss oh edan de say nyina because me ade a na mani gene say awurade be ya dom ni nyina obia enyom gospel especially gospel no ebeye more nti oba no be ya owia na de na nyuma na ototo ye kusiba ekonyum wotena yeyem ni ade wonsa na kusiba okonso eba according nti ono ne ba according no waka nipa ne se na waka ma se mempe still I will send the camera see wenim and I will say bebre wo social media omuni nyansa nti omu kasa nyansa na miso omunim tie nipa binum wo Ghana ha omu adwene wo fompa aha sa na waka no so omu adwene wo fom binum adwene wo fom now confirm responding to wo ne say yehu Kwaku Manu response to you oh na sanya so obi kasa na chesa na adwene wo soro mi onipa bi wo ha wo kama samu a me feel da na che so pa che say Kwaku Manu na adwene wo fom oh na so na adwene wo fom oh how I was no one se bra na adwene so na fso no so da and no okra me kan say
abeku just was so a doctor near den uba media ni mo anadwene wo fom me am couple me come chiro oh how what means na your platform so ni atem abeku na adwene wo fom pa oh David obi a o ma platform oh ma me platform na adwene wo fom nti ma me nka de de ohu a mo ana mo ka mo bro for respect and you then call a spade a spade. But she means as you obi a ma platform wa be kire wa adwin afa de na backfire us na de mo media no the next of ka also wa adwin wo abeku die nti amese na adwene wo fom no ahun say media me kan mi nsuro de but what frame me ye program me nua ba Asamoah ka de ma me frɛ kosi Boateng na onye yi one me kana na wa frɛ no na minim ho hweo ti brother ne ba ya wunua ba sese ni se ana nyame me ne first time because we yesa se nipa no a wono o frɛ no se na dwene ni soro kakra obetimi de ntokwa ba dem na wo se wo na okọ ntokwa no da bi manka wono na busa me nti obetimi aka se mi nkyere ma adwa na me da bi match because aba father na me de ba na nipa no so wo me name ana nipa no 2 mini no so ahu na me kra no na me ka se Ghana fo binum bebre so a omo interview brother so omo so adwere wo fo and the record go be adwere wo dem before you bra ni na yire na anya asam na nam na yire so no waka ne eso ba no ye wudini ana se eso ba no o so on ka asai da nya sa waka o me yira jimi we ana me ka no senyame de ade aware mu kura nyame de be ma chewa na oba chew de nti ameka se bi ma na MPP kwa na MPP yese ya na ya misre si o mba kwa so o mo nkoro me ye dan na Asamoah o awurade we shira me papa nyame shira we shira me no enye sika nshira o eyi osuru nyansa nshira na ode shira me nti mi ade bi ekura me bi e be free me nsa no se wonyame nyansa no da so kura me a ebeba mo ho enti me de o mo kanya nya hokora enti na mse ana o mo ye me mobo na bi mu so adwene wo fom no na dan na na MPP kwa no o mo nko na senko o mo ko nso a kambo improvement e be saba improvement ni eden because me jimi na improvement ni wo abrabo mu ana se hifa nyame na ashira me na nyame won fa di pan so na obi so ashira obi so on trika na fa me ka fa almost 60,000 Ghana cedis ni na me ka kira wo se emfa ho ni se Ghana nyina akra ma usika no wanye divine direction ade ne be free wonsa nti kumchacha mu nyina omuni nyanza because kumchacha so akibi na so akame ya ma fi ni da me obi anadwene wo fom bi akame ya me fi ni da nti wo de wo na wadwene wo so do wo so nyanza ne gaza ko ba ni inside ana me kira wo se so wo obi kame na me fi na but wo so aka say wa so na waka so say unye 100% nti unje ana me chefa say ya sepem bi a wo design ni nti unje ana me ne wonkonkron so ne nam nti wonkonkron no waso do nama unimrase nti de wo ye nyina wo obeka say wo bo na chi ena o fa sika ni bi nkwohwe ne yire no na me bone ne say na so o de hwe ne ma nti say ne yire na waka so ne enya ne yire na me so fa hwe no enti mu amote a mo so mo aware ho na any problem wona ware sende obi edi ne fi asem obi edi ne fi asem enti wudu fi asem adam ti na eso de ba public no oba ne se enti se si atie se oba no nsu pia oba no ofri kono no se opia kenu nso mo be dey eso obi ensi no kwan nka opia nka se enti ono no afutu enti he know to how to maintain na waka za uzre
Me adie bia meka bia me enjoy o ma na wo be enjoy o. Abusia na dan na Asamoah nsem ni bi eno no mami ne abre kire mu se papa yi se bia budu nsuru no onim ne papa ne nsunum no na papa nsem ka obekeka nyina no zo di gu ne yere so age ne japade nyina papa ne nsem nyina yudu rather sem papa no ontim on chese onim de oka koda mpu na ode onka na sem bi mu a wo de onka na sem bi na berepa mu no obehye da beka na sem ne ewe no Kwaku Manu abegu Santana ene Edward Kwasi Boateng a dan na Asamoah nso yakotie ni bi ede aba abusia yenya musia na berepa mu no yeshada emfa ensem ni bi ensan emfa meto am so before ebekra mu ameyakon mekanfo Charistic Company Limited in do friend Zara Misha ana Zara J Council say be infection bacteria menstrual disorder wo ba utie me wo hweme a edu mfichi kwachi wa yase tumi ka odwe menstrual process ntumi anase moja ntumi flow yi a kwaji mpanimfo ndro bi oba opese watenka tumi gina so brofo kasem ebe friend say boost of libido no edro ebedu ho adanse ede ama infections bi abaji ni paduane akentenso bi an white edro ebetu ase ede ama na wo be ma na wo de waso afem se be ma de wo de oba wo yire wo kani ekompamu a etese o ma ne ho sepe ne pa ma oba ekura tumi tu eche ede ma wo na Zara man capsules be di ho dance ya adwuma ni nyina de ama wo enti eba sexual weaknesses ya de eduro yi o me ebe tini say te na bibia tumi edimu hindi eba me share ebe 3D yale malaria fever typhoid diabetes o blood pressure no ekosoro yale doma metumi boss mentumi amboso bia no Zara enduro ebetu ase na esendi ho dance na bibia tumi edimu eduro yi FDA ahwema de atum so bi obenuma duro bi ebebo ne nipadua open duro atu akofomasi herbal stores ebenwa a onsa ebeka mpanimfo nduro bi mo akirichiri ni benche ope nsimisa opese one doctor mpanimfo bonkomo a ofre ahomatrofo no wo so ahoma na bibia betumi edimu test WhatsApp nso a mpanimfo beje wo so bibia tumi edimu mesra so ba no subscribe wa share wa comment every baby ahwe mfiri na busua na tumi akoso ayekese nyame eya doma dasem ne ebesende ehye mu ye frem dan Kwesi Prince Makrao.